Salam alaikum, Haj Moussa معكم. Alors aujourd'hui, راني بالميكرو و je suis commentateur. Alors هنا, vous pouvez voir Ibo et Ramiz en train de regarder un petit film. Hein? What? Ok, راهو يشوف الفورمولا 1 وراميز كيف راهو يشوف quelque chose sur son iPad. شكون هنا؟ من طالبو هنا. ها نبيل نقدر نهضر عربية تفهم؟ تفهم عربية؟ لا ما نفهمش. اوكي جو في تراجيكسيون. تفهم عربية؟ نفهم عربية خويا. صح. نبيل بن طالب معنا. كومون سا سباس لو فول اي تو. هضرت لي بالعربية؟ نقدر نهضر بصح انت لازم تهضر معاهم دوكا. Allez, c'est bon. سلام. هادوما راهم يلعبوا دومين. Un jeu très réputé en Algérie. Mais moi je joue pas avec eux parce que je suis plus fort qu'eux. On va se la voir. Les big boss sont en train de jouer au Uno. Voilà, Anna. Un autre chef, lui c'est chef sur le terrain. Les hommes, ça va, tu vois. Voilà, en train de se reposer. Hein? Je connais. عيد. أنا هو يشوف كيف هو يشوف un film ولا على باليش. هو كيف رانا رانا نشوف soit un film, soit à la télé. هذا هو يقرأ القرآن ما شاء الله. Je vous coupe 2 secondes. Aujourd'hui c'est mon fils, c'est son jour, son anniversaire. Et c'est mon fils. Merci frère. Je souhaite lui un joyeux anniversaire et une très longue vie, Inch'Allah. Inch'Allah, merci.